cái chén buồn của dòng đi cho về qua cho đôi để giọt cái rèn cái tân cái cô quang để em để quên đi chết chồng để chồng lại chết cô quang để em để quên đi chết chồng để nhẹ cô đó cái ti cô ya cái lòng ban ya cái chéo ye piir tere min cái sâu qua cho đôi để giọt cái rèn cái tol cái Buang nerem ne wene jetio ne jong la je buang nerem ne wene jetio ben la je jangot ke to ayu kuda ne gum ne mon buang nerem ne wene jetio Buang nerem ne wene jetio nier kudo we ke kole jek kudo jamar be wa ke mene ma je chamadan buang nerem ne wene jetio le jek buang nerem ne wene jetio yeneke yadun ke wakoi neti entilwel yarane ben yeyi degam yeneka bedel de wale buang nerem ne wene jetio ya ke bena kulong ya kalong ne dor ya kalong ne buang nerem ne wene jetio buang nerem ne wene jetio nier kudor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hello. Hay chả có lốt, của chả có mốt này đến tới của dòng dưới là dứt. Chả mốt tay anh, đoàn đấy.
Hello. Ajak mit ka bandit. Aran jamatene ni chole yang ajang ret. Inte ben Facebook yene kola. Ane rin chalwel ta to ko ben te ben Facebook yen chan non koy ko bunge be dai ruon ko ben ku ka ku chen en ka rin chalwel ta to ko ben. Koy ko we ka ni chen mana. Ku ka ya lwel ya de ta to ko ben. Ke en be Facebook yen. Eba were ni alik ba share ken week yen ka yan ben Facebook yen achan ko bi chai ben Facebook yen ku ka yo ku nge nang topic de ku nge nang ke den jamin ana era ni ar were ni alik ka jel go ping mana de ke bien Facebook yen e were ni alik yen ke bien Facebook yen akol kok an ko do tit ma bating na non ko diang ke ben kan be jagol ku na chin ko be ben ke che gao ka be abe jal be penga la chan ke pie Facebook wel che ke wel ye ke recorded ku kai to Facebook yen ran le be jal nge be da ya la so cái đèn bên ngoài rừng mía thì có là bung đèn bù quên thì có là cái bung John cái bung John chok đi thế thier của tóc mình bị chia ba gọi là chok thì nữa thier của đi agut thier của đất tem yeneke bung den bu queen Ajak akor lakin boko ka ba kajal ba lo ka jwakatin ti chen wit rogolala so na to Bible kana yin ka wo be kayin ba kwanchok again e bung John chok dite thier kutok ku yin be kwen ba gol chok ti ni tero ku dich ku lo ko tero ku detem Bible la jamle go Yecu yok yen ye junderot ku ya piir ran ye agam ku ni cha to e ka be piir ku ran ben ran ye piir ne yen ku ye agam ache kon to ye yekene gam go yok okay what because 26 ene ka ben wo coach ene ke bung den ben wo jam tini ye kola Yecu krato achu pingtena alwele ane ke jonderot ku ane ke piir rani ya gam ku ci chato e ka bebe piir ku ran piir ku ya gam e ka ci bebe to anong yan to wotin wok wo kresanoi anong yan to wotin ku yan to wotin e tong lengeli te chole lent ku nong wo ko tong jeng ayo ku chole nin ke terwan ka guom de bandit so yen yana e gol na de la yom lad be jal ben yom lad mia ti ka be jal gol ke ye chole holy week yen ka ben jal gol ku jelo miedit ku good Friday ku jela resurrection so ko ka pin no metena anong yai ken ye ke te ke ya
koi ke pinno manang yai vi ken ye ke tek. For example, e pan to wotini chol America kujela gon kok. Anong yan ye ke tek, for example, nong ke chol Memorial Day. Yan yene ko chito e tongich. Yeneke ta in Memorial Day. Ku kai nong yani chol Independence Day. Independence Day e kul bi panduan be ne koi ka terkin. You know. Bi we panduan be ne koi ka terkin. Yen ke to banel wealth na chol Independence Day na jela nang to pia de yenel wealth na tong jiang kayen ka ku anong celebration yi Martin Luther King ran chol ko chol ke pana ke to ke yonke but yen ke be thor ku koi ke pane ake be baby ne to den chen thor ake be ngade lue ke to ke tin e be nyai so a good panda so ke koi ke pinno manon ka ye ke take ku ke ka ye ke take yani chimane pana America tin Independence Day ko chai pio mira ret ayene ngadi thiek ayene makati ku ka kuma ay ka thiek ku kriye bana thiek ku jela ko ken ko ge ka tek kuna tek yen for example Independent Day ko chai cham loy ko barbecue ku de ko bu ko pion mier bu ko pion mier ko miol bu ko you know nangen ke karete danga ay ka moy nyal ku kanong ka dende chol firework you know ye tau nyal ye moy nyal ye ting ke ek piatarete ku da man loy ke celebration den ayene tarik ke chiro loy ayelwel ayakuma ayelwel ku kaye ko che ke lwel ek le generation ekle generation mana de ke wo ko chi tong thor ko ke thar tong kene jur chal kene ku ke ga chu ke bitiam ku panda chu bebe and then ku koi ke to tong ban ke to ke thar ke to ke ban tong nom aye ke remember yene ke rin ken aye ke luel ku akol ko kai statues aye ke taw ke kar balwel aye the celebration ek lo e pet ko ke pinnum ay pioneer ke celebration ken ye ke lo yi birthday ran yin pioneer yin ke ju lo tin ku kir ke birthday du ci be ben non ko ko so what to yande to watin a celebration da war believers a celebration then you could war believers so how do you celebrate it how do you feel when it is a time of celebration ye pioneer ye loy would yen celebration then how do you feel ye to kin mit pio kayeto kalwela ke kichira loy ku kayin ya so yen ekena akor ku bu pinga pet because I work ke ka pinga a celebration then the Easter our celebration ko ka pinga Yecu krito kiteku etuo ton chen yecu krito chen to na walk kwa yoku pinga tato ko ben yecu krito eto na walk
bo baby ne rechich o kanyika wade we ko daiga so Yecu Kristo we so walk ku to rangit enin ke diak ku jorot ku bibe ne rangit so ukene yene ka lui ku celebrate ukene yene ka ye bible ye lwele le ekene yene ke bible ben yene yene ke good news yene ke good news that Jesus Christ he to ku tek ku jorot to yene ke good news na work e chin ke ka ping how do you celebrate this Jesus Christ died for our sin. How do you feel? How do you celebrate this? Anong koi kok e bene kanisa ich e kuli Easter. Just the day of the Easter, lola kay Easter day e kula ene ka bira anloek. Or e ke birthday de Yecu Kristo ene ka bira anloek. So yine ben loek maybe twice a year. But ekene I don't think it is good. Either because achin understanding or ekena kene loy famo piata. Yung uchi Yecu Kristo loy. Yecu Kristo era jorto wich. Yecu Kristo era jorto wich. Queen keke ben where focus today. Kwa chu ping ne. Mana adake Yecu Kristo yada yene ke genderata. Ku yene ke piir. Celebration yada e muhima red. Knowledge. Yakoba. Wane chimit ke Israel. Hacha ke baby pinde Egypt. On chen ke baby pinde Egypt go ke yok kulwele remember this day. Alwele ye cool. Loy ke remember duke ni Marian. Cool chan we baby pinde Egypt. Yaka le mit kwan. Why? Because eke piata. Eke piata red chen nalin chen wakon. Chen mit ke Israel kon. Kwa ye mit ke Israel ye ke teke guche kola. Kwa ye ke remember guche kola. E ben bay chen nalin chen ke bay. Teraj toketin. Yecu Kristo we wa bay teraj. Wa bay teraj tawatin. The tawatin ke wo chika luak ne rej wa chika luak me jok. Go wa bay. So it is important that we remember. Buyata yen eke Kristo chiloy. But anong koi jam kulele akedang anong koi jam kulele Yecu Kristo akera jarto. Even some people ekulele kakento. And so ye yinga ye kakalwel. Ay larab Muslimin ku agutche Jews ku koi kok. Na ken Yecu Kristo na kento. Ku kira jor. Kachin piir. Achin piir nongin ku kachin piir nongen. Piir nongin ku piir nongen aliu. Tekin Yecu Kristo. Tekin era jor. Etowit. But nyiku mana deke Yecu Kristo era jor etowit. Yecu Kristo era jor etowit. Ato bungu Masaya. Akwen bungu Masaya chok dite. Tero kuber. Chok dite tero kuber. Chok tine.
So Messiah chokdi tetero kuber chokti. Let me see. Chokti I think chokti chokti te di kuro. Aguchi te di ku diak ajamla. Te di kuro, let me see. Messiah 28. No, can I Messiah 27. Anyway, Yecu kirto wera jor. Ito wit. Ay dihar. Mary Magdalene. Ke kailo. On chen Yecu kirto. Chen to kutyak. Wokolo reng. Achan bilo. Alwela chan bilo toy. Bilo anointed. Alwela chan bilo anointed. Wokolo you. Ke ngadi che lerway. Kudi di che tawrang to ke lerway. Wachiran tatin. Malaika ayoko yung. Why do you come? Ato ngati di jitan. Echa garpin, I don't know. I wrote it down. But so nailing panel. Hold on. But it in my Facebook, you know. I think it in my Facebook, you know. He isn't here. He is risen from the dead, just as he said would happen. Come, see where his body was laying. So So Niku for sure, manada ka Yecu kirto erajor etawit. So Yecu kirto emane na kerajor etawit. Edi tokuno kwedi yongu chiralo ina ngok. But Niku Yecu kirto erajor etawit. Yeah, Matthew, acha jalbe yutene, Matthew 28. Chok dite, chok tine detem. So, ali wene, erod chilwel, chen elwel, baka, ngamka, te chen bandit kantin. Daikala. La leke koi piojike ukera jot nitowit kukewe ngar galali abag langimtin acha lewek. So for sure ni kumana de ke Yecu kirto chira jor na Yecu kirto kira jor kene chanwan mat but na Yecu kirto kira jor kuyungu alwel Paul alwel kuyungu yun wagum kukanyik kuwan du tuch agum were nelej agum wet ngadi a good news koi ke aka beno Pole ye to sejini tato ko ben ku pole lo ke bediel pinyenek
kwene kyoga Peter ebe piat ku koi ko kika bio ku de kimani yi Stephen galwele yung yen waru nwan for what yung yen waru nwan ku kanyi na ken Yecu Kristo kira jor to wit ke loy kutene chiel ku yen ke chok don we koi were ne le larbi ku yen ke chok don we koi dai teneka lâu cái bài á cho là đai will cái wait lâu cái bài cho là đai wait chứ là bài cho là đai wait quên cái chọc đã quên cái chọc luôn we coi wear này lấy wait Facebook nhìn we coi wear này lấy wait YouTube we coi wait cái này sai we cái gua mà cái anh coi có cái we cái gum non koy ko ke wege ke lewi rech te lwel ke were ne alech non koy ko ke wege yeke ka tak ay ke lewi rech but we kin coach we gum agum ke kaka koy ko agum e jokchin badanyi ku mana de ke chitiam jok ana chongo be loy ku chongo be loy ku yen ke chen we ke ngadi to we ke werir because anyi ke chitiam because jok a chin ke chitem e ben be mit ke nelek be ke be jorater en ke ter ken ko chlongtin akol kok ko la ben keran ko be ko bi be loy karaj yongu na Yecu Kristo kera jor yongu yen ke koy ka gum a chele bi gum adaka palka ku jelka lel ka le ka chinit for us ben wogum but anyi ko for sure special work wo koy wer na le larbi ku koy dai kersano chinelika manade ke Yecu Kristo wera jor aken Yecu Kristo na kera jor ke nga jod walk we will not be resurrected ka walk what jod ka ku ka chin piir ene ka chi Yecu Kristo che lwele an ke jonderot so Yecu Kristo na kera jor ka walk datu what jod Yecu Kristo alwele an ke jonderot uka chu tingon ekene ato bunga ngade ayoko kadam ako ko le ladro teni yi Mary kani nyan kene Martha onin ke Yecu Kristo yo ko le la aban na yin to te na wan ma ta da de kento go le kan le we kan ke jonderot kwan ke piir alwele rana agam ku ci chapo ke ka be piir yenga kene one example le ladro to ke gam ladro to ke nyale gam ladro to ke Yecu Kristo gam akeye mete Yecu Kristo we ben enonke ayi be ben kede be ben ngade Jerusalem akol ko ka take nonke so ladro e gam en ka yen Yecu Kristo welwel ku lwel rani ya gam ku ci chato e ka be piir chungu bilo yo ni Yecu Kristo e ladro che be jor a che be e to a ladro e be piir a ke be ya lo be an nyut ken ko tar be nam ku chem ken ko bata nyiku e kene e lo Yecu Kristo anyiku mana de ladro be dia kato lakini dia kato in Christ
ka bi dia klu resurrected arekne gon eke new to Yecu Kristo walk new walk alwel I'm doing this for my father's glory aloy ne nuom de nel e nuom nel ka korbe nyok ku nuom de ko che beloy so keka ka akor buke apinga pet kos ladro chir mandunu ku chir mandien ko irani chegam kuran chegam abiyene ya abijor e kol chien ku ka lwel Yecu Kristo alwel ran piir ku ya gam che manduon we ko dai tene ran piir lwel Yecu Kristo ku ya gam ka che bebeto ye tono ngo ke jemen e tono we you will not die ni beto go yes go beto lakin we ache beto we ke ka ye ke resurrected ku second death achen power over you tondero achen power over you ana ka chene ngade jalwele bible alwele le na chin junderot achin junderot ka baptism ka chinangadi ka chiele chinangwok you baptism achan baptism e jam manade baptism ka walk what you to ne kerto wich tien wo yor nim yor no dun ku yelum ke ye ka koch an ka ye bible aye lwele what you to ken kerto and also we die to sin e baptism ya ka ping why to ne kerto why to ken yen kwa lwele jong di de nyalit or nyalit man yene jod Yecu Kristo nyalit man yene jod Yecu Kristo tuowich abuwa be jor ne Kristo so ka baptism e chiele chinangwok te ken Yecu Kristo te ken era jor achan wai ke alwele la wai to ken yen in baptism ku jot korek ken yen so it is important yane ache yan bu alum ke light acho be alum ke chin kitatin ai we ku ke piir ke yan ke pindom ke ayoku ke lomeret ku ke loy waka celebration red but yana bomane yung baloy yana jonorot Yecu Kristo na anon ko jam non nyan ting lui kana enon ta lui ko le Easter that one le ka le Bible so yung yen ko why do they celebrate Easter but it cannot be true kuke anything a Christian why chung nyale te chu Bible ni read Yecu Kristo wan ko le medit alwela go mono go lum ya kutie ku we ku gam ngade ko pio jike gam do tu ku le lom ka ke gobdi loy ka wala ben we kenata so what does that mean ben we kenata ku yeni ye chok ngade abin tie ku le kana keriam di njut chuba jara member wude ku chuba jal te wude
mit ke Israel on aye kol mi di ta ye ke te kwa ye ke te ka gut ye kol. It's the same thing with us. Jesus Christ has done a lot for us to remember him. Has done so much for us. Kay walk your lo gulwak. It's a kor ben walk ben ko long red. Because yane mafruit we are celebrate with joy, with happiness. Wa met pure the red, wa ju pure la you, we ku kirto ta, e ke pure to loy walk, ton chen to walk, Alwele Yecu kirto one. Bible. Alwele one chenwe ka jalgam. Chenwe ka jalgam kirto. Jelso. Alwele go reng. Go ka togliu. Go reng. Go ka togliu. Graves opened. And then, now on a little jor to which you call it diak. Alwele go ka jor. I coil a jik kaka. Coil a jik. Saints. Okay, chito. Yeneke bella release. Kubi ka beirang. So resurrection at you think. Resurrection, era loy before. Kabe jal ben. At you think resurrection, chene saints, chene ka resurrected. At you think. Kuye tu kirto obi jala do. Enonko ye gam. Manade, kayen, yeneke junderat. Kuyen, yeneke piir. Abe ben, abe ke koi ke enke, abe ke bijor. Chumanon, chen koi lejik, chitaw, chike jor. Because a chin kiri Yecu kirto, kin an example, kin an nyuot. Chin an example, the Bible is attack. So, resurrection is very important on work. We know that for sure that Jesus Christ is resurrected. Kwan bien bay, rear, babay can rear deed go. Rear jen reitiam. Rear jen reitiam. Aye tu kirto kira jor. Ke will piat yoku ke ping tene ka ye ke chol gospel. Bible edikin ku ping. A chana jal wet ke ajal ke won chen jal ben bay to chen ka chen wet ke jabi yok ku lele laka. Ba wedan yali ba la lwel bi. Na kira jor. Ekene edikira lo. Edi yenga chike wet ka commission. Edi yenga chike commission ku lele laka ba wedan yali la lwel bi. Ku wogwa ya yak. Kuwe kukoiko edi chuto in our transgressions. Edi chira edi chawana. Kwedi chiran walk edi chira jor. Kwedi chin ku ngot heliu. Yin kuen wakoi chinyali nyi wana ngot. I chok ke no ani beben ku chok ra beben ku chongu be yende ke yina ngot wana ngot ne kerto wich. Lakin koi koka koi chin ngot ayega chol yene e piir kene pinnam e piir na chi yinwan kalas kinagrat. Na chi yinwan ki yin lo kulo tong loy wena koi kulo koi loy karach. Na chi yinwan ki lo kulo tuor lum kulo koi moch.
a chi non kin lo ku lo kara loy ba koy la liap ba tong la loy ko but one on hot in Christ we have hope in resurrection, that we will be resurrected. Nicole Chien. And second death have no power over us. So when you go, if Christ did not resurrect, we will remain in our tombs. So, good news I share kana coach. Yan ache yan coach chenang walk. Ache yan pelik. Kwache yan leu kubulum kichin kitatin. Yan is talking about our lives. Pida ye pinyanum. Ko pida ne piir jut. You know, without this hope, tichin engot that Yecu kurto wera jor to which kukabawa jor ko wachin ngot ko wachin piir kukene yeneke kar ba share kana wake that a celebration loiku e muhima red akor bo Yecu kurto bo yata ne ke piet loy walk ki Bible ke le walk Adam one meet Adam why ka dit ko wachito. So death came through Adam, through one man. Death came through one man. En kay Adam. Tuwa bo enong ran. Kay bo nong Adam. Ku new Adam yen kay Yecu Kristo. En kay ben en kay bo wabi yen piir. So ekar ba lwela piata tong jeng lakin anong te chana gotin lakin akanya. So chimani chen ran pen to because tuo ebo nong ran tok mani chola dem go ran pen go to. Yecu Kristo we be ben mane e ben kene piir so walk ran yagam benang piir atre. So yene kene abagar ngadich abagar kadang chala te chen video tok ka bagot exactly te chen Bible lwelten ko verse batao because ja korba lwel
ku cha lwele piet but nyi ko we universal so ku kar ba lwele dun ku Easter ku dun ku di celebration alone ke ye light dun ku ye lom ke chin ke tatin dun ku ye lom ku wala gulok because yeneke piir no makan ke chi Yecu Kristo che loy lom ku ka pan yal ke dir che ka pan pin lom ka pan yal ke dir because ke ne anong piir ter kuna cho ka pin nam che jotin ka pin nam che jotin ku ye ke la yo ke pep ekene ke in chamar kwa ye Bible ye lwele la na nyar pidu ka ba mor so ran nyar pide ana tuweran kor baka gowde baka luoy tene pinya be gowde be luoy be kere pionde be luoy be keden kor be luoy yene ke ye Bible ye lwele aye ke ka luoy dan ke yin nyar tewdu puka be mar and you don't want to do that. Hakor buka ke nialet de panial message ba panial ko kalweli Yecu Kristo ke buka ya lum ke serious because ke ka bo kun anong video dien war cha loy twing echa ko loy post so echa post ke 30 days so be ngade abe deleted acha temerit achan ba save but aken ngade aken live so na korbange woy de we kale ba woy video dien twing war but en anche beloret ye wete je kane yin ke kar ba share kana we ana daga Yecu Kristo eto kwere jor to wich ko tonde ko jonde na rat ay mohim na wo ko pide terje ko kor bulum seriously kor bu wel kan yalit bu ko yaping ku chat wakatin a video chatting anong ko chanwan and I'm not going to lie to you anong ko chirot ping ke yeneka but palke en long chiranwan and nong long chirat nwan aret nongen but ba palen I kai kolkok you know nong kai roloi but we don't have to give in. You don't have to give in. We check bello beyond. You don't give in. You know Keresano we want there. Aleke nek aleke kangim, lekok biok, lekok ngadi lekok piepin jebel nim, lekok dui, lekok loyete. Akake ruloi, hay ruloi no walk here. Kwaya katinga kolkok na we run. Sometimes you might even see some things, some attack, but we're not going to give in. We will do our best. Because that's why we don't give in. But unbekojitene nerin kawun kuwa ku jom di lejek. Amen. Thank you. We chakadua lej we koche ben. Nyaling the panyal abo wejwa. Anong kuchirot ping eka piat.
anong ke kirot ping anti nyalin de panel bapal karecha ko bo jwa because yeneke ko jwa nyalin de panel yeneke ko jwa so wab woni ngurpin ko wab nyalin da abu do alej ni ta gur ko woni pen nyalej pen long da ni chode nangin baba una tie ko dorin cha do alej baba ne ke wel kun ka e ka kaya doi ku yin nyalin dit but wo ko ke pinam wo na wo ka ko be jwatin bandit kuna non kare cha jwatin ya ko ba ka yin palen ka chen ka yin ya ko ba yin ka non rierin yin wo gel ku yin wo jam true as baba won jore ngadi petro rot ku jiem apin jamon jiem petro erier de jongdi lejik yeneke jiem enon ko be jam ben wel ci ko be lele ben akay wel adoy ku ka akay wel kan dalaj bandi di ko ba anon ka chu ko ya lel ke pal ka gen ku nanon ko piet chrat ping baba ke jwe yin ka wut ku baba jwe yin ka wut ku bila bi ke ci tiang ni ekene yin ya ko ba bandi kai pionen pala karaicha bandi karaichen ta ko loy wara kol ke nye ke ke karai ba ngai ba loy bandi ya ko ba wona tie ko dar bless those people that have come baba bless them yakoba bandit because kirana badai ba ran ke koy badai ka ai badai because a kor bi wel ku ping ku ka kor bi tiang ke baba yen ba ke bandit kana cha tie yin rin ka wun ku ak dong di la